Na kejingkut jingmut ban wanra kejingnya day hapadeng kikur kijat bat ban pen klan cu ya ka dor barkur kesenjok kirang bakur kebriu hinyau trap haka arpu ar tarik unai luar arhaja arpusan kalapen benapat ba bakan pendong ya ka dor barba ke balai jong kirang bakur. Habawan ban pen benaya kini syakilat pathai kubor Shillong Press Club na kaliang uba RL Kharpran u Presiden ulaong. Beya kini kedor bar an penlong haka arpo nyau tarik nailur araja arpusan hadinam hall bot ula wer ya borok kirang bakur kebriu hinyau trap ki klik nong sensyar na do kis im ki sordar ki dolai bekin yawan syakani kedor bar ba banya perkat ya ki kam ki babun. Nor kata ulaong ru, bahagani kedor barba an penlong ru ika jingjit nongkit kam batamai na kabental laisnam bat ban pen skam ya kariti penyat kam kesenjuk. Jika dawa kebiwan benta syaki pres bermedia kalau dapat bertemu berpeluang dengan dawar ba kepala kini kecat jalan kaunsel jauh senjuk ke bakul kepunyukan hakaat dia terik benta bunai satu ba hadinam hor hakapor kadu sedang step. But kajing tugu ke kawasan dalam dunia ban skam bat ditemai bikin bekam ditemai dan bagaden lain sedang antara apa juga dengan sama dengan senjuk ke bakul. Kepala dunia ban skam baru ya ke riti penyakam dari ke constitution juga senjuk. Ya ban skam ban apa sudah dikira constitution. But ni kan ni wen para kau peraja kita berinya kan sangat kau ikut bagi poilang sekali ke dor barba. Malang hati nama dia udah selong. But dan wero ya klik nong sensar juga berinya kan. Jadi isim kilendo istadar ibadah idolai bori jadi bila banyak hidup punya walau sekali ke dor barba dan mendapat berkat itu boleh disetak kam. Bang ini kesini jinjang life dia isu lebih dalam kerana hak itu kesini dan isu boleh nak pada kerja yang berlagi isu yang ada warga hak dengan berinya kan. Gambar hak ini kesini juga langsung jalan pelan. Memang salah. Nanda kerau ni, hot ni wen, tak bersukia. Baru berapa projek, jika rilung kasih dia, jika berinya berapa suka bersukia, banyak projek orang yang kami sedang pada nama Islam. Dan berbak kepala, baru tu kepos pemudi ini dan ke registration, yang ki rambakur berper, buat penatan sekali kita berbak. But ni dan lo yang ki kawasan juga tak semua. Nilai supaya usiam juga ke HDT kamu kawasan, but jalan raya lain ini nuan cerman, but strong tidak kerjana, but penyumpur nilai kau bukan afternoon sumber kawasan usiam iman dia supaya anak manusia. Kalau keberangkam habangin sumpu kini kejengih kun berbenek yang ini dah riki dustur, kengkur kengkana kami kalau keberangkam itu berkata. Ni pelong ini ke jengi kundu nak kapor pedeng di bun kijing kiang kibengnya tungku ila don bun ki ki belami nak kapor di ban yang ban ya dek pesak yang ini temu ke jongi nak taban pendek pensak ya ka riti ke dustur dong ni kasih bala IT lahir peteng nak dalam suam dai kelong kuma di yang ini ki ibrahoj ni cumil ba kum kerja jendri bros situlup ini yang ban penskam ban ya ini ban num artatin bat kebakamsan kalau ini ban sutu ya ketenrai kadang ini sutu ya ketenrai kan long ke ba nginla ban penbandur ya ki jinglong man hake imlang salang namat kan ni kengkur kengkana kami ka tupu hakaliang ban pene ya kendo siap hakaliang ka riti gusto jong giwi bentak pi ong haka jerkhon ne pi ong haka no ka bentak padi jong ka riti gusto klam dan hi ka kami ka yobe klam dan hi ki mekha kalong ka bae ban pertulun ya ka jinglong jingman ko ka imlang salang bungi khasi ti takdau ni yang lamba ang ne bangin yele kan bala bangin la ban pene sai ngane ka riti gusto ti sim kene kabu ban pensko ba ikipai baru bagi di ban logi besar nama teng kadang kini kau mesti bangga kau ban kedua besar ini no kadang kecing om ba usumbai tadi yang apa tu sedang dari itu usumbai ini itu ladang cuma kendo dia kadang kat pungkat perkat kasih ibu baik ba kameram o kadi kami jom baru kau jing tahu ni perteh tinggal kuat ada pencong nong ini sulung tangi bentai ba sembok perkat ba tang na sendrong
ndai ga jing jeliu jom taprak dia ka khat khasi kadai bangin smuthu bha bangin ngam bha khanang bangin la bangin ie bangin burom bangin penek sa ila ka ti betustur di kum ka jai bendri ngilai dan lun pulun untuk berawai ka beri nyutrem ti ni khot ni wer ya ki doloi berkhoi ki doloi na po khada doloi na pe na po jentia rilum jentia bagi nawan bannya slok lambat ni ni khanang ba nambar ni thau ka but ka lat ka kalenti ba ya kene ka ni ka ka an ke balak pelong urlong po kene ka Khasi Hills Autonomous District Council kan insala ban le po jen Hills Autonomous District Council na ta kada bila khad ya weri kita kikur nastai sta jen tiaru bat khantam ya ni kwa bakin dan lang kini doloi bakin nong sensar senong sati sa jen tia bakin ban ban sulak lam ni Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya